sve policijske snage, digli jedinicu za podršku, upoznat tužiteljstvo, obavijestiti civilnu zaštitu i sve faktore koji mogu pomoći, jer smo na licu mjesta utvrdili, vidjeli da se radi o jednom ogromnom požaru koji je zahvatio kompleks grada. Animirane su sve vatrogasne jedinice sa našeg područja i većina je brzo stizala da pokuša lokalizirati požar. Upoznat su oružane snage i trenutno veći dio je lokaliziran, a radi se na tome da su potrebni helikopteri nego se završilo kompletno stavljati pod kontrolu požara. Za sada nemam neki podatak o eventualnom ljudskom faktoru izazivanju požara, to ćemo vidjeti normalno, dogovorili smo se sa tužiteljstvom oko svih radnji, eventualni netoplan. I ono što je najvažnije? Posebno što smo učinili jeste da je policija učestvovala zajedno sa drugima da se prvo evakuišu bolesnici iz ugroženog dijela zgrada, da se oni zbrinu i na jedan način da se spriječi bilo koja vrsta panike i sve ostalo što ide u vesti. Bio je ovo zamjenik komesara policije Marijan Šimić. Dakle, najbitnija informacija da je požar jutros oko 3 sata i 30 minuta stavljen pod kontrolu, da vatrogasci idu od sobe do sobe i gase eventualne ostatke požara. Više informacija naravno u nastavku našeg programa.